Ndabasuje twizere Sebashitsi ahagararira urubyiruko rwo muri teritwari ya Rucuro. Mu izina ry'urubyiruko bandikiye ibaruwa President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ni ibaruwa ndende ikubiyemo amakuru akomeye cyane. N'amakuru yari yagizwe ibanga, ariko n'amakuru yaje gushyirwa hanze avuga ko ingabo z'igihugu cya Uganda UPDF ziri kwinjira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinyuze ku mpaka wa Kitagoma, n'umupaka uherereye mu burasirazuba bw'iki gihugu muri teritwari ya Rucuro. Kuri uyu mpaka wa Kitagoma uherereye muri gupuma ya Busanza muri sheferi ya Bwisha. Aya makuru yavugaga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisabwa gukora ibishoboka byose, ndetse bagasaba n'ubutegetsi bw'Kinshasa ko bwagira icyo bukora bwahagarika izi ngendo z'abarwanyi b'igisirikare cya Uganda binjira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23. Uganda yakunze kumvikana ivugaho ibikorwa byo gufasha abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23, yewe n'u Rwanda ibintu bari bivugaho, gusa ni ibintu u Rwanda rwahakanye. Uganda ntabwo ikunze kumvikana muri izi dosiye, bitewe n'uko President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yirinze gutangaza byinshi kuri Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni hari byinshi abwira perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko ajarazaza iki gihugu. Ni mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru byo mu gihugu cya Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje byinshi. Perezida Museveni yavuze ko leta ya Kongo ikwiriye kwicara ku meza ikaganira n'umutwe wa M23, aho imirwano yongeye gutangira mu Kwakira 2023 yakabaye yararangiye. Yavuze ko hari byinshi bitandukanye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigiramo uruhare bikomeje gukongeza iyi ntambara. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Perezida Yoweri Kaguta Museveni kibanda ku mitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba y'abanyamahanga ndetse n'igihugu muri rusange. Yatangaje byinshi, yavuze ko imitwe yitwaje intwaro yo muri Kongo nka ADF ikomoka muri Uganda, FDLR yo mu Rwanda, Red Tabara yo mu Burundi, ndetse batazemera gutaha ku neza. Ariko hari byinshi yavuze ku bijyanye n'imitwe n'umutwe wa M23. Umutwe avuga ko utasaba byinshi, ndetse ibyo usaba byakabaye bikorwa. Perezida Museveni yashinje Tshisekedi gusiragiza M23. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo aranengwa na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, nta bushake agaragaza mu gukemura ikibazo cy'abarwanyi ba M23, kandi nta bihambaye basaba. Ikibazo cya M23 ni icy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kimwe mu byo Perezida Museveni aheruka kugarukaho by'umwihariko mu kiganiro yatanze kigaruka ku mateka n'intandaro y'ibibazo biri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Museveni yagaragaje ko kuba uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke ari ibintu bifite imizi mu mateka maremare y'iki gihugu, cyane cyane mu byemezo byagiye bifatwa nabo mu burengerazuba bw'isi, barimo no kwica Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Yavuze ko uku guhuzagurika kwa Kongo no kutagira ubuyobozi bw'inzego z'umutekano zihamye byatumye muri iki gihugu havuka imitwe myinshi y'iterabwoba ikorera mu burasirazuba, harimo na M23. Perezida Museveni yavuze ko ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budakwiriye kwitiranya M23 n'iyi mitwe yindi, kuko yo ifite impamvu zumvikana zituma irwana, kandi ibyo isaba byose bikaba byumvikana kandi binashoboka. Ati M23 yo ni ikibazo cya politiki gishobora gukemurwa n'ibiganiro. Nta kibazo kinini mbonamo, kuko aba bantu ba M23 sinkeka ko ibyabo byaba bikabije, sinkeka ko ibyo bakabihambaye nko gusangira ubutegetsi. Oya, ntibabashije kumpa urutonde rw'ibyo bashaka. Bambwira ko bashaka kubona ububasha n'uburyo bwo gusubira aho bari batuye, ndetse bagashyirwa mu gisirikare. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu baperezida ba Afurika y'Uburasirazuba babashije guhura na bamwe mu bayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa M23, ibintu tuza no kugarukaho muri kiganiro. Perezida Museveni yakomeje avuga ko atumva uburyo ibintu nk'ibi bishobora kuba ari ikibazo. Yavuze ko nyuma yo kumva ibyo M23 ishaka, yagerageje kuvugisha Tshisekedi amwumvisha ko akwiriye kwivanaho iki kibazo, ndetse akwiriye kumvikana n'umutwe wa M23. Ati turashishikariza Tshisekedi tumubwira tuti ushobora kumvikana n'aba bantu. Iyo baza kuba badashaka ibiganiro, twari kubafata nk'abarwanyi badashaka amahoro, ndetse tukabarwanya. Kuki utabaha bimwe mu byo bashaka babyanga, noneho tugashakira hamwe umuti?
ariko ukavuga uti bakwiriye kubanza kuza ubundi tukaganira ibyo nyuma. Yavuze ko iyi mvugo ya Kisekedi yo gusaba abarwanyi ba M23 kubanza gushyira intwaro hasi bagasubira mu byabo mbere yo kumvikana yasaga no kubasiragiza, kuko nubwo baheruka gufata umujyi wa Goma ari nako byagenze. Ubwo yavugaga ibyabaye mu mwaka wa 2012. Ati uribuka ko ibyo byabaye mbere aho bafashe Goma mu myaka ishize, twabumvishije ko kuva muri Goma ubundi nyuma bagabwaho ibitero n'ingabo za SADC ndetse ibibazo byabo ntibyakemurwa. Yoweri Kaguta Museveni agaragaza byinshi bitandukanye byatumye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyugarizwa n'ibibazo ko bigirwamo uruhare na bamwe mu bategetsi b'iki gihugu. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yatangaje byinshi ku bijyanye n'imitwe ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yayishuye icyo bazakorera imitwe irimo Red Tabara, FDLR, ADF n'indi itandukanye y'abanyamahanga. Ati tuzabahatiriza gutaha kuko banze gutaha ku mahoro. Yavuze ko imitwe 120 irenga iba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kongera imbaraga hirya no hino. Yakomeje agira ati kuri M23 ni igice kimwe cy'imitwe y'abanyekongo nka Mayimayi, Kodeko, ni igice kimwe rwose barasaba, ariko ibyo basaba biratandukanye ndetse n'uburyo bitwara. Yakomeje avuga ko imitwe y'abanyekongo ikwiriye kuganirizwa. Ati he said that over 120 of local groups operating in Eastern Congo come up because of the vacuum of power there. Aya ni amagambo y'ururimi rw'icyongereza yakoresheje mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yafatiwe mu nama ya Rwanda yahuje abakuru b'ibihugu mu gushyinga umutwe wa M23 watangiye kuva mu bice wafashe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru birimo Kibumba, ndetse M23 yavuze ko yabikoze mu rwego rwo gushaka amahoro. Ariko President Antoine Felix Tshisekedi ntigeze abumva, ahubwo akomeje guhatiriza intambara. Iyi nama kandi yasabye imitwe yose yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumanika amaboko yarangiza igasubira iwabo nta mananiza. M23 yo yasabye ibyo yashakaga, nk'uko Yoweri Kaguta Museveni abigaragaza ko M23 yakabaye ihabwa uburenganzira. Icyakora Perezida Museveni yavuze ko hari imitwe itarabyemeye, ndetse iyi mitwe akaba ariyo ikwiye kubihatwa umuriro. Ati imitwe nka ADF ntabwo izazana amahoro ndetse tuzabahatiriza. Museveni yavuze ko igihe ADF yahiriraga kwinjira muri Uganda iciye ahitwa Ntoroko bayihaye isomo rikomeye. Ati mwabonye ibyabayeho, umutwe wose twarawurimbuye. Yakomeje avuga ko bashishikarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira n'imitwe y'amahanga iri ku butaka bwayo. Ati twasabye leta ya Kongo kuganira nabo bakagaruka mu mahoro bagasubira mu buzima busanzwe, ariko barabyanga. Tuzakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo tubeho mu mahoro. Museveni yigeze guhura n'abayobozi ba M23, abarimo abayobozi bakuru b'umutwe wa M23. Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka wa 2023 yahuye na bamwe mu bayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko ari kumwe na Uhuru Kenyatta wari uyoboye Kenya, ndetse bayoboye inama yiga ku mahoro muri Kongo. Uhuru Kenyatta yari umuhuza mu bibazo byo muri Kongo, yageze i Kampala kuwa gatandatu. Aha Perezida Museveni yavuze ko mu nama yabereye Entebbe bahawe raporo n'impande zifite uruhare mu biri kuba muri Kongo. Yavuze ko ashimira Uhuru Kenyatta n'ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika nk'umunyamabanga w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba gukomeza kugira uruhare mu nzira y'ibiganiro byahuzaga abanyekongo muri rusange. Nta tangazo ryasohotse ku myanzuro yafatiwe muri iyi nama, gusa amakuru avuga ko ari inama yari witabiriwe n'abayobozi batandukanye bo mu mutwe wa M23. Muri abo bayobozi ba M23 harimo umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka, Perezida Bertrand Bisimwa, Colonel Castro Nyikwigendera ndetse na Benjamin Mbonima, nk'uko byagarutsweho n'umwe mu banyamakuru bo muri Kongo avuga ko aya makuru yakuye ahantu hizewe. Perezida Museveni yarerutse gutangaza ko mu mpera z'icyumweru gishize ko Perezida Felix Tshisekedi akwiye kwemera kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 akumva ibyo bamusaba. M23 yaba ari ikibazo cya politike koko. Yagize ati M23 yaba ari ikibazo cya politike cyakemurwa mu biganiro. Ubu simbona ikibazo bateje, ntabwo basaba ibintu bigoye ibyo gusangira ubutegetsi, oya basaba gusubira iwabo, gushyirwa mu gisirikare. Ibyo byaba ikibazo gute? Turabwira Perezida Tshisekedi ngo
ibi ni ibibazo bito, wakumvikana n'aba bantu niba badashaka ibiganiro tukabafata nk'umutwe mubi, ariko kugeza ubwo bashaka ibiganiro tubona ko M23 ari umutwe ufite gahunda. Perezida Museveni avuga ko ikibazo cya M23 cyoroshye cyane. Umutwe wa M23 wubuye imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahagana mu mwaka wa 2022 usaba ubutegetsi bwa Kongo gukurikiza ibyo bumvikanye mu bihe byashize. M23 ivuga ko irwanya itotezwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kugenda bakorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Inyeshyamba za M23 ntabwo ziri mu mitwe y'abanyekongo bemerewe kwitabira ibiganiro bya Nairobi, i Rwanda, mu Bujumbura ndetse n'andi bitandukanye nk'inzira yo gukemura ibibazo, ariko nyamara bemeye ibyo basabwe. Ibi akaba ari zimwe mu mpamvu zishingirwaho havuga ko M23 yakaba yemererwa ibiganiro, bityo kandi ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byose bikaba byakemuka. Gusa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ni ibintu adakozwa, akavuga ko ikigomba gukorwa ari uko aba barwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23 bagomba kubanza gushyira intwaro hasi, ubundi bakaganira nyuma. Ibintu Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda anenga cyane, akavuga ko ari ugusiragiza ndetse no kunaniza abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23. Ni mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru byo mu gihugu cya Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje byinshi. Perezida Museveni yavuze ko leta ya Kongo ikwiriye kwicara ku meza ikaganira n'umutwe wa M23, aho imirwano yongeye gutangira mu Kwakira 2023 yakabaye yararangiye. Yavuze ko hari byinshi bitandukanye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigiramo uruhare bikomeje gukongeza iyi ntambara. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Perezida Yoweri Kaguta Museveni kibanda ku mitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba iy'abanyamahanga ndetse n'igihugu muri rusange. Yatangaje byinshi, yavuze ko imitwe yitwaje intwaro yo muri Kongo nka ADF ikomoka muri Uganda, FDLR yo mu Rwanda, Red Tabara yo mu Burundi ndetse batazemera gutaha ku neza. Ariko hari byinshi yavuze ku bijyanye n'imitwe n'umutwe wa M23. Umutwe avuga ko utasaba byinshi ndetse ibyo usaba byakabaye bikorwa. Perezida Museveni yashinje Tshisekedi gusiragiza M23. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo aranengwa na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko umugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, nta bushake agaragaza mu gukemura ikibazo cy'abarwanyi ba M23 kandi nta bihambaye basaba. Ikibazo cya M23 ni icy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kimwe mu byo Perezida Museveni aheruka kugarukaho, by'umwihariko mu kiganiro yatanze kigaruka ku mateka n'intandaro y'ibibazo biri mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Museveni yagaragaje ko kuba uyu munsi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yugarijwe n'ikibazo cy'umutekano muke ari ibintu bifite imizi mu mateka maremare y'iki gihugu, cyane cyane mu byemezo byagiye bifatwa nabo mu burengerazuba bw'isi, barimo no kwica Patrice Lumumba wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Yavuze ko uku guhuzagurika kwa Kongo no kutagira ubuyobozi bw'inzego z'umutekano zihamye byatumye muri iki gihugu havuka imitwe myinshi y'iterabwoba ikorera mu burasirazuba, harimo na M23. Perezida Museveni yavuze ko ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budakwiriye kwitiranya M23 n'iyi mitwe yindi, kuko yo ifite impamvu zumvikana zituma irwana kandi ibyo isaba byose bikaba byumvikana kandi binashoboka. Ati M23 yo ni ikibazo cya politiki gishobora gukemurwa n'ibiganiro. Nta kibazo kinini mbonamo, kuko aba bantu ba M23 sinkeka ko ibyabo byaba bikabije, sinkeka ko ibyo bakabihambaye nko gusangira ubutegetsi. Oya, ntibabashije kumpa urutonde rw'ibyo bashaka. Bambwira ko bashaka kubona ububasha n'uburyo bwo gusubira aho bari batuye ndetse bagashyirwa mu gisirikare. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu baperezida wa Afurika y'Uburasirazuba babashije guhura na bamwe mu bayobozi b'umutwe twaje intwaro wa M23. Ibintu tuza no kugarukaho muri kiganiro. Perezida Museveni yakomeje avuga ko atumva uburyo ibintu nk'ibi bishobora kuba ari ikibazo. Yavuze ko nyuma yo kumva ibyo M23 ishaka, yagerageje kuvugisha Tshisekedi amwumvisha ko akwiriye kwivanaho iki kibazo ndetse akwiriye kumvikana n'umutwe wa M23. Ati turashishikariza Tshisekedi tumubwira tuti ushobora kumvikana n'aba bantu. Iyo baza kuba badashaka ibiganiro twari kubafata nk'abarwanyi badashaka amahoro ndetse
tukabarwanya, kuki utabaha bimwe mu byo bashaka babyanga noneho tugashakira hamwe umuti? Ariko ukavuga uti bakwiriye kubanza kuza ubundi tukaganira ibyo nyuma. Yavuze ko iyi mvugo ya Kisekedi yo gusaba abarwanyi ba M23 kubanza gushyira intwaro hasi bagasubira mu byabo mbere yo kumvikana yasaga no kubasiragiza, kuko nubwo baheruka gufata umujyi wa Goma ari nako byagenze. Ubwo yavugaga ibyabaye mu mwaka w'2012. Ati uribuka ko ibyo byabaye mbere aho bafashe Goma mu myaka ishize, twabumvishije ko kuva muri Goma ubundi nyuma bagabwaho ibitero n'ingabo za SADC ndetse ibibazo byabo ntibyakemurwa. Yoweri Kaguta Museveni agaragaza byinshi bitandukanye byatumye iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyugarizwa n'ibibazo ko bigirwamo uruhare na bamwe mu bategetsi b'iki gihugu. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yatangaje byinshi ku bijyanye n'imitwe ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yahishuye icyo bazakorera imitwe irimo Red Tabara, FDLR, ADF n'indi itandukanye y'abanyamahanga. Ati tuzabahatiriza gutaha kuko banze gutaha ku mahoro. Yavuze ko imitwe 120 irenga iba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kongera imbaraga hirya no hino. Yakomeje agira ati kuri M23 ni igice kimwe cy'imitwe y'abanyekongo nka Mai Mai, Kodeko, ni igice kimwe rwose barasaba, ariko ibyo basaba biratandukanye ndetse n'uburyo bitwara. Yakomeje avuga ko imitwe y'abanyekongo ikwiriye kuganirizwa. Ati he said that over 120 of local groups operating in Eastern Congo come up because of the vacuum of power there. Aya ni amagambo y'ururimi rw'icyongereza yakoresheje mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yafatiwe mu nama ya Rwanda yahuje abakuru b'ibihugu mu gushyinga umutwe wa M23 watangiye kuva mu bice wafashe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru birimo Kibumba, ndetse M23 yavuze ko yabikoze mu rwego rwo gushaka amahoro. Ariko President Antoine Felix Tshisekedi nigeze abumva, ahubwo akomeje guhatiriza intambara. Iyi nama kandi yasabye imitwe yose yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumanika amaboko yarangiza igasubira iwabo nta mananiza. M23 yo yasabye ibyo yashakaga, nk'uko Yoweri Kaguta Museveni abigaragaza ko M23 yakabaye ihabwa uburenganzira. Icyakora Perezida Museveni yavuze ko hari imitwe itarabyemeye, ndetse iyi mitwe akaba ariyo ikwiye kubihatwa umuriro. Ati imitwe nka ADF ntabwo izazana amahoro ndetse tuzabahatiriza. Museveni yavuze ko igihe ADF yahiriraga kwinjira muri Uganda iciye ahitwa Ntoroko bayihaye isomo rikomeye. Ati mwabonye ibyabayeho, umutwe wose twarawurimbuye. Yakomeje avuga ko bashishikarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira n'imitwe y'amahanga iri ku butaka bwayo. Ati twasabye leta ya Kongo kuganira nabo bakagaruka mu mahoro bagasubira mu buzima busanzwe, ariko barabyanga. Tuzakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo tubeho mu mahoro. Museveni yigeze guhura n'abayobozi ba M23, abarimo abayobozi bakuru b'umutwe wa M23. Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka w'2023 yahuye na bamwe mu bayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko ari kumwe na Uhuru Kenyatta wari uyoboye Kenya, ndetse bayoboye inama yiga ku mahoro muri Kongo. Uhuru Kenyatta yari umuhuza mu bibazo byo muri Kongo, yageze i Kampala kuwa gatandatu. Aha Perezida Museveni yavuze ko mu nama yabereye Entebbe bahawe raporo n'impande zifite uruhare mu biri kuba muri Kongo. Yavuze ko ashimira Uhuru Kenyatta n'ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika nk'umunyamabanga w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba gukomeza kugira uruhare mu nzira y'ibiganiro byahuzaga abanyekongo muri rusange. Nta tangazo ryasohotse ku myanzuro yafatiwe muri iyi nama, gusa amakuru avuga ko ari inama yari witabiriwe n'abayobozi batandukanye bo mu mutwe wa M23. Muri abo bayobozi ba M23 harimo umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka, Perezida Bertrand Bisimwa, Colonel Castro Nyikwigendera ndetse na Benjamin Mbonima, nk'uko byagarutsweho n'umwe mu banyamakuru bo muri Kongo avuga ko aya makuru yakuye ahantu hizewe. Perezida Museveni yaretse gutangaza ko mu mpera z'icyumweru gishize ko Perezida Felix Tshisekedi akwiye kwemera kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 akumva ibyo bamusaba. M23 yaba ari ikibazo cya politike koko? Yagize ati M23 yaba ari ikibazo cya politike cyakemurwa mu biganiro. Ubu simbona ikibazo bateje, ntabwo basaba ibintu bigoye.
ibyo gusangira ubutegetsi, oya basaba gusubira iwabo, gushyirwa mu gisirikare. Ibyo byaba ikibazo gute? Turabwira Perezida Tshisekedi ngo ibi ni ibibazo bito, wakumvikana n'aba bantu niba badashaka ibiganiro tukabafata nk'umutwe mubi, ariko kugeza ubwo bashaka ibiganiro tubona ko M23 ari umutwe ufite gahunda. Perezida Museveni avuga ko ikibazo cya M23 cyoroshye cyane. Umutwe wa M23 wubuye imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahagana mu mwaka wa 2022 usaba ubutegetsi bwa Kongo gukurikiza ibyo bumvikanye mu bihe byashize. M23 ivuga ko irwanya itotezwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kugenda bakorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Inyeshyamba za M23 ntabwo ziri mu mitwe y'abanyekongo bemerewe kwitabira ibiganiro bya Nairobi, i Rwanda, mu Bujumbura ndetse n'andi bitandukanye nk'inzira yo gukemura ibibazo, ariko nyamara bemeye ibyo basabwe. Ibi akaba ari zimwe mu mpamvu zishingirwaho havuga ko M23 yakaba yemererwa ibiganiro, bityo kandi ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byose bikaba byakemuka. Gusa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ni ibintu adakozwa, akavuga ko ikigomba gukorwa ari uko aba barwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23 bagomba kubanza gushyira intwaro hasi, ubundi bakaganira nyuma. Ibintu Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda anenga cyane, akavuga ko ari ugusiragiza ndetse no kunaniza abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23.